Kia ora, te iwi e haere ake nei I te karere. E rua tau ia e whawhai ana ki te mate pukupuku. Kua huru mutu nei a Janie Taiiringa-Roimata Bennett. Hea ki ngā whakamārama o te wā, te kaumā ono tāngata kua mate ko te kaipupuhi tonu tētahi. Whai muri ho I te whakatua te atanga ki te papatātahi o Bondi I Poihākena Ahipara. No ngā rangi whakatā nei, Karere tuatahi atu te kiriata Avatar tuatoru a James Cameron, e kia nei ko Fire and Ash ki te ao katoa I konei I Aotearoa. Nō reira kei ngā pōtiri ao huri noa I te motu tēnā koutou katoa. E rua tau ia e whawhai ana ki te mate pukupuku, kua huru mutu nei a Janie Taiiringa-Roimata Bennett. Te kaumā ono noiho o na tau, ko ia te tamāhine a tētahi o ngā tino toki o te ao pāpāho Māori a Henny Brown. E tangi ngā tahi ana tātou katoa I te taha o te whānau I tēnei wānei, tētāia e te kupu a tai rongo a tai hāhā te āta whakahua ake. Anei rā a Tāroe Black me ngā whakamārama. Kei tua o pai mau mahara te whetū tārake a Janie Taiiringa-Roimata Bennett he kōtiro I pānia ki te mate pukupuku ki tōna kōiwi. Kia ora te whānau, thank you so much for all the love and support. I appreciate everything you guys are doing for me. Love yous! Ahakoa nā taumahatana o te wā mōna, ko tana tūpono ki aia anō I whai kaha ai o na mātua a Henny Rawa ko Phil ki te nākau. Ki tō rāua inua anō hoki. He momo mā wiwi kei taku tamāhine, ana ko te aronga o I te nuinga o te wā, ko te aro ki tōna ora. Ko tōna rina kaha I haere a wairua ki te takotorana o ōna mātua tīpuna. I te wā I mōhio nei mātou he māwiwi kōiwi, I taku tamāhine I te mōhio mātou me tūwhera te ngākau, e taimaha ana I runga no I te mōhio kua ea te taha ki te tiki I te kōiwi. Engari, he nui ke ngā whakaaro kei roto I a mātou ko taku whānau. I nāenei kei te waha a Henny Rawa ko Phil I te inua te mate kōiwi me te riu kōiwi. He maimai aroha mō tō rāua tamāhine kia ora tonu ai I roto I a rāua me a rāua tamariki. Me te mao ngā ika! Taro Black, te karere. Kei te kura tawhiti o te kura waka, haere atu rā ki o tūpuna. Hoki mai ki a tātou, hana ki te hiku o tika, ku taina atu he rāhui ki ngā pāua I te rohe o Ahipara tauroa. Kei raro tēnei rohe I te mana o Te Rarawa, nā te hapori o Ahipara me o na marae te rāhui nei I whakatū. He maha ngā tāngata eke ngaru ka haere ki taua rohe, engari he pātaka kai moana hoki. I kōrero a Harata Brown ki tētahi o ngā kaumātua o Te Rarawa, I mua I tana takahi I te ara, I te huarahi ki rotorua, mo te tangihana o tana I rā mutu ara o Taiiringa Bennett. Taku taha I tēnei wā, kei tēnei wahi ātāhua, ko waitaha pāua, ko te rangatira nei, ko hāmi piripi, hea mana ōmua o te runanga o Te Rarawa, hea mana ōmua hoki o te oneroa ātō he beachboard, ko koe te hea mana tuarua mo te marae o Roma hoki ni. Nō reira he tino rangatira koe no te Ahipara nei, no ku te whiwhi kia tū ki tō taha. Hoi nō rā, kei hea mātau I tēnei wā. E tūana tāua nei ki te wāhi nei ko waitaha pāua. He wāhi ronui tēnei wāhi, te wānanga o te mumu, I te wāi ora ana I tērā rautau, nā te hohonu o tōna wānanga, I haere mai wetahi o ngā tino tohunga o te motu, ki te whakaako ngā kaupapa tapu neina. Ko waitaha pāua tonu te aua e rere maina I tēnā roto, he whakamaharatanga ki te iwi, he tapu tonu te wai e rere ana, me ngā kōrero hohonu I riro nei ki a mātou. Ko te ahuatanga o te pau me tōna hitori. Ia pau, ka noa mātou ki te wānanga, ko te ingoa o te pau nei, te ingoa o te wāhi, ko wainga tūpuna o e rā wā.
kaupapa tuatahi o te rā. Ko te wā o te krihimete, ko te wā e kite ai te tini o te tūruhi, o te hunga ruku kaimoana, e hihia nei te kohi kai. Engari, arā te tahi rāhui kua uhia ki te rohe nei o te rarawa hena whakamārama hia ki te hunga mātakitaki, haha te kaupapa o te rāhui Pāua. Ko mohi hoki mātou mo te rāhui i tūai e hia ngā tau, 17 pēr ngā tau ki muri, e toi tonu tēnā rāhui mō ngā kaimona katoa. Ko kite atu i roto i ngā monitoring, te pai hoki o e nā mahi, ko pua wai mai ngā kaimona urere kei otia. Nā tēnei mea nei mo te Pāua ko whakawhānui atu ki ngā mai te rāhui tuatahi kia horapa ki tauroa, te katoa tauroa. Nō reira, mai te kohanga, whakawhiti atu rā ki tauroa ka mutu hihia. Haere tonu atu ki tanutanu, ki waikeri, ki honuhonu te tahi wāhi kei reira, and koe wena ngā wāhi Pāua, ne? Mea whakaro ana mātou i roto i ngā mahiranga hau, kia rua ngā taupea, ka ora tonu atu te Pāua. Mea ka haere tonu mātou i nāia nena kia tangohia te Pāua, ka mate no atu. So koe tēnā ko te tino pūtake, kia ora te Pāua. Hara mo te tau nei, hara mo te tau haere maina, engari mō ngā tau e heke mai ana. Mō ngā taitamuriki mokopuna, kia maha hoki rātou ki tēnei mea te Pāua he taonga. Taonga nō rātou tupuna i riro i mahua nei kia rātou, kia kai, ora e nā whānau. Nō reira pēr ko te pānui ki te hunga e haere mai ana ki roto i a koutou. Ko rāhui te Pāua, engari he pānui anō tā koutou mo te tahaki, te tiaki tonu i te taiao, te tango, te kohi i tērā e tika ana, kaua e apo. Ai. Kia kaua e apo, koe tere ko te mea kia riro te kai nei mo te katoa. Haere te mea kia ārai atu i ngā Pākehā. E pai ana ngā Pākehā mea ka haere mai rātou ke raru i te mana o te kaitiaki. Ma te kaitiaki anō e whakamana e whakatutuki. Engari hore kau ngā Pākehā i whai mana. Aha ko he ture, e kore rātou e whai mana ki enei wāhi nena. Koe tēnei te kai tūturu o ngā Māori o te kāinga nei. I te wā tamariki au, i rā, i haere mariki te kohi kutai, pupi, kia whanga atu ki ngā kaumātua. Ia rā. Pia kuru kaitiaki, ne? Ai, koe tērā te kōrero? He tikanga Māori tērā. Aha koa ko waite Māori, he tikanga Māori tēnā mo te kaitiakitanga. Kia manaki tonu te taiao, kia ora tonu ngā momo kai, hara nei, tō tātou nei ao Māori nei. Nā koe tērā ko ngā kaitiaki o te kāinga nei ki Ahipara, ki Pukepoto, ko hoki tūturu mai ngā tangata nei ki a rātou nei mai, ka pai. I ngā rāo mua, he poachers noi ho mātou. Engari iai ana? Nāia nea, ko mātou ki ngā kaitiaki. Nā mātou noi whakatū ngā taiapa, kia kore taia ngā four-wheel drives ki te takahia kei rungi ngā wāhi pai, ngā wāhi tapu rānei, e āhua riri ana e tai o ngā Pākehā mō ngā taiapa nei, engari no mātou ke te whenua. Ko wai koutou te haere pēnā mai. Haere mai ki te front door, haere ko te back door. Tēnā koutou, e tewi ko hāmi piripi tēnei rangatira o te Rarawa, hea mana ōmua o te rūnanga o te Rarawa, te hea mana ōmua hoki o te Huarere o te Oneroa ātohe. Tēnā koe te rangatira hongi. Tēnā koe harata.
Ka pai, mihi ana kia kōrua tahi o tira kia koe tonu hārata i a koe ka takahi te ara ki roto rua mo te tangihana o tātāua i rāmutu ka mihi kia koe. Hoi anō rai tiwi hei ki ngā whakamārama o te wā, te kaumā ono tāngata kua mate ko te kaipupuhi tonu tētahi. Whai muri hoi te whakatua te atanga ki te papatātahi o Bondi i Poi Hākena Ahipara. E hia rau tāngata i tai atu ki te hui hanuka, he hui iwi hūrai, me ara wā ke tokorua ngā tāne i tīmata ki te pupuhi haere i a rātau i te whitukaraka i te pō i ngā pō. E ki te ana te mahi a te tokorua nei i tētahi piriti i enei whiti āhua nei, a pūrere katoa ana te hunga i tātahi i te wā e pako haere ana ngā pū. Rua te kauma iwa tāngata kua tau tū, kai roto te kaipupuhi tuarua i te hohi pera e takoto taumahana i tēnei wā ko ngā prihimana e karapoti ana i aia. Hei tā te Premier o Ahipara, Anthony Albanese, nā te pōau tini tēnei mahi i mahi. E oati ana ka takatakahi ia i te kaki o te kaikiritanga ki ngā hūrai i ngā kokonga katoa o Ahipara. I tīmata ngā prihimana ki te whakamātautau i ngā kai taraiwa mo te kai whakapōwauau i te taha o te huarahi i te whanganui ātara i te rānei. He rauemi hō tā rātau kia te tuki ai au whakamātautau. Mā te rauemi hō nei e āhei ai ngā prihimana ki te whakamātautau i te huare o ngā kai taraiwa i te taha tonu o te huarahi. Kia ki te ake ai mena i te kai whakapōwauau rātau i mua i te taraiwa. Hei tā ngā prihimana kāre hoki ngā kai taraiwa nei e ora i te reta nā te tākuta i tētahi tono rongoā rānei. Ki te kore ngā kai taraiwa e ihu puta i te whakamātautau i ngā whakamātautau rānei, te rāpea ka whainahia ki te whārau tāra, ka whiua rānei ki te whitu te kaumārima piro patu raihana, ka rāhui tia hoki rātau i te taraiwa waka mo te kaumārua haora. Nō reire tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, no ngā rangi whakatānei, Karere tuatahi atu, te kiriata evata tuatorua James Cameron e kia nei ko Fire and Ash, ki te ao katoa i konei tonu i Aotearoa nei. Nō reira, mo te roa ngā ke e karemaka kia mautonu mai rā ki te Karere. E karema no ngā rangi whakatānei, Karere tuatahi atu te kiriata evata tuatorua James Cameron e kia nei ko Fire and Ash ki te ao katoa i konei tonu i Aotearoa nei. Kei roto i te kiriata nei tētahi whakaohiti nui e pāna ki te tūkinotanga o te taiao. Kei reira anō hoki te kaha o ngā iwi take me tā rātau whawhai mo o rātau tuakiritanga me o rātau mana. Kei reira, kei roto i te kiriata era ahuatanga o ngā iwi take e whakatairangatia ana. I te whāriki whero, tā tātou kai kawe kōrero a Mārena Mane e kapo ake ana i te wairua hi amo me te mauri whakaniko o te whakarewatanga. Kai konei a hau ki te whāriki whero, te whakarewanga tuatahi a Avatar ahi me te pūngāre hu ki te whanganui atara. Hoi anō, ka hoki anō tātou ki te ao o Pandora, ki reira tūtaki i etahi iwi kē, he iwi mōrearea. Hoi anō, i whai wāhi a hau ki te kōrero ki te ringatohu a James Cameron, me etahi o ngā kiri puaki, pērā i a Cliff Curtis. I couldn't do what I do as a filmmaker without all of the artists and the technicians and the crew people and you know, so I think Wellingtonians should be very justly proud of what we're able to accomplish here. Honno, hana mai tatok, haumie, huie! Mauniola. I tohu a te ringa tohu rongonui nei a James Cameron i a te whanganui atara, hei wāhi tū ai te whakarewanga, kia pai ai te hapori, te tūtaki, i o rātou tino whetū. This is special for us. You know, this is where it was made. It's wicked, you know. That's what I'm so proud of. I'm so happy that we can bring this back home and show the world, you know. I a koe mātakitaki ana i a Avatar ka tino kitea, ngā tohu o te ahurea Māori, mai ngā ingoa kiri puaki pēnei i a tonowari, rāua ko kiri. Tai atu ki te tohora kua whakapaipai ki te whakakai pāua, me tō rātou hononga ki te whenua, a Huarere ki tō te iwi o nā
Ngāvi. Te āhua tāmoko, te āhua o te moana, me ngā iwi, me ngā kapa. Tino maha ngā mea orite o tātou, iwi Māori. Hei tā Cameron puta mai te whakaro o Avatar no tētahi o nā moemoeā I te wā e te kaumā iwa o nā tau, me tōna ngākau nui ki ngā ahurea taketake huri I te ao. Looking for commonalities between individual indigenous cultures around the world in their contact with the European colonizers, and cultural suppression, people being displaced, their habitat being taken over, them being displaced by mining, by forestry, all of those things. And this whole movie is about people that believe in what they fight for. They believe in what they love, and they're going to do everything they can to protect that. I think there's definitely elements of that in your culture. I mahi ngā tahi a Curtis me Cameron ke whakātu tika ai te ahurea taketake, kia kore ai e takahia, engari kē ia e whakanui ana tōna tino pono me tōna tino mana. I love those things. I know it can be controversial. Some people, the things are te āhua tapu I e mea o tātou tūpuna, and they should not be touched by others. But, I think that the spirit of these things bring value to humanity. And of course, the Māori culture has enriched the filming on the sequels because I cast Cliff Curtis to play the head of the reef people, which were obviously inspired by Polynesian and Melanesian culture generally, the sea cultures across the Pacific. He wā whakahirahira tēnei kia rongo ai te reo Māori me ngā tirohanga Māori e hāpai ake I tēnei whakarewanga. Te mana ko ka whae wahi tō tātou iwi ki roto I ana mahi kamutu. Kaupapa whakahirahira, hei, whakapuapua I te hunga rangatahi ki roto I tēnei kaupapa. Ko rongo hoki au I te āhuatanga o ngā hakaaro a ngā iwi taketake. Me era whakaaro nui e hauora anō wai te ao. Ko tērā, e kore ka whae e hemi Cameron, tēnei wai aroha. The thing that I've learned that most clearly is that it is a responsibility. If you're going to tell a story that's about Indigenous people and their values, then you really need to learn as much as you can, and once again, you need to be useful, you need to be helpful. Puta I tēnei kiriata, Avatar, ahi me te pungare hu ki ngā whare pikitia, hei tēnei taite, te tekau mā waru, o Tīhema, mārena mane, te Karere. Uhi kakana ki te mātakitaki I taua kiriata. Hoi anōra e tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga ka whakatepea a te karere mo tēnei rā kia mau tonu mai. E karema ko te tāanga manawa mō tātou I tēnei rā, ko te whakarewatanga o te kiriata Avatar tuatahi a James Cameron, me tāna ki ake ko te reo o ngā nāwi I te kiriata I whānau mai I te reo Māori. Ngāri. E harai te kupu Māori tūturu, engari I takea mai ia I tō tātou reo Māori. Ka nohona koe ki te hanga reo, iwi ke, ao ke, I roto I e nei mahi, me tiki atu e koe he tauira I tētahi wāhi. Pēhea nei te tataki tō tātou reo, kua I ka mōhio. I konei te kai tohu I te kiriata James Cameron e hararei ana, ka rongo ake ia I te reo Māori. Nā te reka o te reo ka noho ia me ngā reo o Uropi me Āwherika, hei papa mo te reo o tana kiriata hou. Koe tahi o ngā kupu I rongo, tōna ritenga, ki e tahi reo o te moanui akiwa, me te āhua no o te kōrero. E harano hoki te mea miharo nā te hana, te mea ko ngā hangarau, te ngā tikangai hanga I te pikitia, nā te we tāi mahi. Nō reira, he hate he I tiki nā tuai, ko te reo o te iwi Māori ake, hei tuara. He pērā rawa te rongonui o te kiriata nei, kua eke ia ki te taumata tuarua mō ngā kiriata whai pūtea hurinoa I te ao. He oi tērā te whakapai a tōna wāpea, ka hipa te kiriata tuatahi a Titanic, nā Cameron anō I hanga.
Me te aha no tēnei wiki tonu, ka riro i te kiriata nei te tohu tike i te pōtohu taonga o ngā Golden Globes. Ina tango koe i runga i tēnei āhua ka hore pea he raru. Nā te mea ka hore ai te ki nā ku i whakamahi ko te reo Māori hei reo mo tēnei ao. Ki etahi heri tete ia o te paki waitara nei ki e rā te Māori, ko te wero i nai anei kia eke hoki ngā paki Māori ki tēnei taumata. Mai ki Sherman, Te Karere. Ka tiha e tiwi kia tirohia ake ngā tohu huarere o te wā. Koe nā te pūtoi, pūrongo a te karare mō tēnei rā, ka kite anō i a koutou hei tēnei haora āpōpō tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.